Siyathanza bazalwane nonke. Hallelujah. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu ngani ukuthi mkhona namhlanje okhona uNkulunkulu. Ivision yalelibandla ukukhicita abazalwane abakhulile. Ebantwini uNkulunkulu nasemoyeni bese bagcizelela kakhulu ekufundzeni iBhayibheli ukuze ukuthi bakhole nabo kudala labanye. Kulula ke lakhaya ungahlupheki. Washumayela liyavamos. Ungathi what stress ngishumayela labazalwane bafuna ukudala. Just tell them ukuthi come to my church. Liyavamos. Come to my church, you will see. Come to my church, you will see. But that's bangafika la uNkulunkulu endelo msebenzi ngiyakubona Mose. Bathi ke lo dasisita kakhulu ukuthi siphile lempilo. Baze bafune lokukulandzela ukuthi hayi manje sisibani athi kulemfo lehlukile ngayo make bani babe bani uyabona ngosifuthi bani bese sebasilandzela because of that. So kwethu nje ukuthi si make sure ukuthi siyaphila. Hey ngalesine bazalwane besishelwa 2000 angibelengisho eshelwa 2000 la khuluma leti nkulu kakhulu naleti mangalisayo ngokuthi impilo yethu ingabi fake engaphandle. We understand amos ukuthi uthulalela lokukhuluma nalo lokwenta ngokuhlangana bathi impilo yethu no fake. Let us be Christian Bible Church and hallelujah. So bazalwane sisho lokho nje ukuthi asiphile impilo lengaphandle isidle imudlelo seceleni kwakho lasathula kubo sifana wenda manje yathokale kuba muhle kulamala ukuthi hey Christian Bible Church ngiyabona mase bathi wena kanina yalo sisifuna sokuphumelela so uthola indawo yesikole wena Christian Bible Church ngiyabona mase Christian so polisilungu kusela Christian Bible Church kumele ngitshele lo CBC ngiyabona mase then ngiyastawuphila bazalwane ngicela ngiketa stop too much bazalwane 3 minutes stop sicedzile lenkonzo make uchiphese ngoma make ucala manje igoma Oh,
Shela madoda. We will make it. Singakhohlwa ukuthi lo umnyaka wethu wekuchubula uNkulunkulu. Aze athi uNkulunkulu, hey, anendelwani nje. Idolo kusasele emsebenzini nginaka le mfumbatana. Ivama ukunaka nje njalo nasele emsebenzi yamakhosi akwadi ukuvunula. So every time uyaphathela lokahle lo up to date. Afikele bese uyamgceba idolo uvumoya wami uyakhathatheka ngale mfumbatana ngithi. Kanti mfumbatana kana masithi afuna ngibuye ngizole epolice ukuthi asebenze bakhona. Wena wena lethenza uNkulunkulu. Yini nje lo ngathi uthathe mina uNkulunkulu nasebenza lo. Akakhona lalela indaba zala. Not the ordinary things. Fine, you are praying, that's good. Fine, you are reading the Bible, that is good. Fine, you are giving in church, it's good. But there's something that not to say about expression. But you can't take it now. Just the same as moments in your prayer, and the same as Mumbamba. But since I can call it no moon, we are the ones in Tatas. Mama, no one at all. This is one of my friends on bed. We don't want to ask for that. Call it David Goffman. Hallelujah.
And your blessing will be different. Cela ukuthi abenze usibonge lokuthandaza umnikelo osewuliwe nyaka. Endaweni lapho ukusithina lapha ngasesimbosi aliphakamise ngasoke isizoba akho umuntu wakhona uNkulunkulu onamandla wonke basike bantwana bakho konke lonemali kodwa wona Nkosi uyayakha ngayinye nangayinye sithe ngaleli langa umfela kaNtwani elanga isenti ngoba bekuphela kwalo wabusiswa yena asinikele ngoNkosi nakuphela ukuphela kwawo egameni lakho Jesu. Ngicabanga ukuphumela kunene babe sakathola ucotha umsebenzi asichubeke nevini laNkulunkulu. Hallelujah. Let us all rise on our feet. Emasotsha ngephini bazalwana yathi ukuthi uhlala sibhamu singani uhlala ulungele ukuthi nakuthi khwasha siyalibula. Haleluya. Ngibusiswa indaba yemfelokati bazalwane encwadzini yaKings lithi iBhayibheli lo mfati wabese uyaphesiva wathi ukuthi this is a holy man of God. Perception bazalwane is everything. Lo lemthonvo yekwadi ukuthi nyalo kutakwendekani. Nyalo bazalwane kutawalivila uNkulunkulu. Uma kaliva perceive in your heart ukuthi kutawehla uNkulunkulu kulendzawo. Nakehla uNkulunkulu asekubeka umhlabathi nofunzile. Ngilivumele livila uNkulunkulu letawukhulunywa namuhla ukuthi libe neproduce, libe netithelo, libe netibhuluja. Akusafuni kuthela nga-30, akufuni kuthela nga-60. Bathi mina ngifuna bangomhlaba lotawuthela nga-100. Hallelujah. Info leyena lomfati not
sinceda ngosisovula kusishito sipenzayo kusini yasikhona khona wena njengomkhulu tifo kwendelene tifo lebesibonado diyehluka bese sedilalela livula ngulu ekuseke boyinile sifuna ukugcina indlela lesibona ngayo wena njengababa wethu babekele manje we want to see you babekele manje njengelukulu lisusa sodwa sedifiseni egabeni kaJesu Kristu waseNazaretha sifuna ukubona ngendlela leyenda ukuthi impilo tethu isuke from one level babe tukubukele kulenye want to behold the man namhla ekuseni egameni kaJesu Kristu waseNazaretha sifuna ukubona sibonga ukuthi wena ngosusikusele ukukhulumisana nempilo tethu kwethu benamhla emini uthulisa kwethu tethu ngosiphethe phitsitela tethu ngosivulekele kuva lethu lapho babekele manje ngendlela tethu kamoya tifuleke kwethu kuviwe nawusakhulumisana nempilo tethu nemento bethu babesikawathandazela ukuthi lapho sakhulula sihambe ngosiphethe kamoya sizokhona kubona nempilo tethu njalo ukuthi ekseni empilo tethu mulongo inkosi ilungelo lakho incebo yakho Nkosi sekawukala ngendlela lapho banayo Nkosi unikete Nkosi sibinzi unikete abantu bebandawo kemandla ekushumayela live lapho namhla ekuseni in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Ekuseni bazalwane siyavusela egameni likaJesu sifika isikhathi lakhona sawena ivina ukuthi sibike inyawo ufundisa kwesibuza mntawuka Oh
nini niluswayi lelive kodwa lama beluswayi selilahlekelwe bunanzibalo pho lobunanzibalo bungabuyiselwa njani alusela msebenzi walutho kuphela nje ukuthi lulahlwe ngaphandle lunyathelwe ngetinyawo nina nekukhanya kwelive idolobha lakhiwe entsabeni ephakeme lingeke lisithele kude umuntu lokhanyisa sibane bese usibeka ngaphansi kwesilitsha kodwa usibeka endzaweni yaso kuze sikhanyisele wonke umuntu losendlini kanjalo-ke akukhanye ukukhanya kwenu embi kwebandla kuze babone lokulungile lenikwentako bese badlulisa ulihlo losezulwini. Amen. Angathi noma ngawo maya noma ukukhuluma bakhona ukukhuluma maya na maya angathi noma ukukhuluma noma maya dawo ya sitawo kubacha dawo sitosa sitawo itati kama simbara yoga sipasati kwa kuna kuluma na mshumai kwenye maana kuna labda mwa powerful preacher than the normal preachers so sabe mshumai kwenye maana lunge kwa mshumai espati corretto una che si può lo ti vai a montare da lasciare e non si vede cosa un bambino da mazzi che lo ha fatto questa mazzi che o siamo a fuori siamo a ma lascia ma è basso parte ci va fuori siamo a c'era una quello che fuori si va giù per i bambini che si stanno lì dice è buono se va da una grande non è mai questa volta si fa giù na se sta qui questa non è sta qui non è mai mugne mai si viene sopra nel sviluppo si va si poteva funzionare mai questa è va a funzionare per il maso e mai now, abbiamo shumai lo ne basta. Questo è un shumai lo tendo tanto. Ecco, vuoi un shumai lo shumai la tendo tanto. Shumai lo fu lemboni che quello bambò che non poteva mai bene. Shumai lo fu quello mi stava ispirato. E mamuendo mu e kaelo la osservato. Shumai lo fu lo che aveva shumai lo batti tendo tanto. But this room your deeds. Namo shumai lo manda. Questa bomba shumai lo batti tendo tanto. Your deeds. Tendo tanto nito leti chela bandu ngawe chela bandu ngawe ngawe. You can be an eloquent speaker, what you kuluma. Or what you could be sabana. Utati na usini kulumeni ya watu tubege or the lade. Shumai mkuu. Lota chela lekive. Wuti wena kumbani. When it comes to God, tendo da. Niani kwa sababu. Siya tuwesoke kwa sababu. Kusa bonge. Kuba mnansi kuma kuna soya tuja. Not unless otherwise. Kune medical tone. Kule ni hapo ise kunuye. But not ninja. Gonge kusa kuba mnansi na soya. Ami. Nye wa Jesu abeksa ngalo ati ni luswai lweli abema kutabra kusaka ni kitetivo mfano luswai
usho ukuthi nine tentoteni nifanana nani nekuswayi nikhonela kumnanzisa emhlabeni nikhonela kuvanga emhlabeni. You are not just useless. Noma umbani umfundisi noma abafundi noma unjani nawe ufuwena usinzisiwe ukhonela emhlabeni ukuthi ufana nani nekuswayi. Bese kusetshenziswa uma iswayi sekujumela unake ulahla ngaphandle lunyathele bani bayabazana abekho bantu namuhla le gama labo kujula manje kusahele njengabantu Nigama all over the place ngendlela idini emzakelo ukwangalo nakabantwala babukusengalo abantu sikuswayi lesilonakele sefleka uvama umhlaba ayesiphethe as the salt of the world seflekile bazalwane sifane iswayi lefane lahla ngaphandle hamba biyo hamba ngabadala hamba kuma hamba kuyo hamba babade kusehlulile. But praise God, just understand. Hallelujah. That is why we are bringing this message to you, Bazalwania, so that you get prepared. Huh? Sinamsebenza ukuthi wende ubonakala kuneswaya mkhona kuswaya abekhona kudlala abamanje ukuthi qamba ingoma kuze kudlalwe emakhona kudlalwa nawo ngoba nawo asebenzakele afane iswayi bekulahwe ngaphandle luswayi kunananisebele iBhayibheli lithi Jesu bantu bese bayanyathela ngaphandle siyanyathela ngaphansi kwenyawo zabo ngaphansi kwenyawo zebantu labangakhona sikhona bazalwane because sesihluleke kwenza umsebenzi wetenotelo siyehluleka kushumayela asimvumele ukushumayela lo tenotelo enze umsebenzi wakhe. That is the powerful preacher than our known preachers. Ngoba sifuna kuranje bazalwane abathengi balaba uyakhuluma batakhothela umfundisi bakhothela umfundisi simbone usebenza nje simbone bhayela unatha siva ukuthi uganile ngalapha siva ukuthi unatha ngalapha bakhothele. But this preacher lo tento yakho never sabiyeke utakuba ngesuku athi wena awukho wena unenkinga wena uziyawuthuma wena uziyawutshela bazana iqiniso wena esuwe Shumayelo, akanengu, akafuni ukudla kwakho, akafuni imali yakho, lokufuna dento yakho. Always, khuluma iqiniso ngawe. Ukuhamba lapho kusemandleni khona. Nombhaqile khona. Nomthapho nomuntu ukhona. Lokushumayela, lonemandla. Lokuqondana namakumbani, noma ukusipha isikhundla, noma ukuphi, noma upresident umbani, uhamba nawe akushele. Ngale lo munye ukhuluma nathi kubulala. Khuluma nentando kubulala yena, akukhuluma kubulala. Khuluma nentando. That is a very, very powerful preacher than the non-preachers. Yeah. Hallelujah. Amen. Bakora bazalwane. Amen. Bakora bwana bazalwane. Why they say we shift? And they go down. Where they go down? Huh? They go down. That's what we're doing. Now corner. Umawuleta umiyana. They go down. Then you can spill up over the bazalwane. Singathi umnotha wena. Ende jana. Umnotha wena. Ende family. Ende lokolo. Ende lokristo. Abende. Bazalwane makubani. Sekumbe kwa mtia. After a lot of relationship, people just couldn't have
la emhlabeni njengabazalwane sikomission sifunyiwe niyogeza sinine luswayo nomsawuti wale before kusiyamangalisa ngoba kuMateyu Jesu mbona abeka foundation yekhona yamaKristu uqala chapter 11 chapter 5 bakusela bathi ufika lapha sonke foundation angayibeka kwawo azoshiya phethe azofika uJohn angeke imalengwe ubeka foundation Matthew sesikwamateyu ubeka foundation in the New Testament kuze siqina ukufika lesi kuya foundation yethu tendo yakho that is the greatest preacher lo ngeke aziyeke ngeke lo khuluma lo kusebenza kuthi ndaba manje sila baba batendo takutshela ukuthi mina umbeka phi uyakwazi ukuthi ngikhona into yakho ngiphila nawe ngaba nawe itolo esinawo sendakuthi now kumatendo takho wena sakubona sakubona nyamala usula kwetendo takho nikushaye ukuthi nemandla haleluya stay up sawa kama kwa sarikoda kuselo senta bonge jina makola basaya kana bana kwendeka yoni yombenda senta bonge kakulu performance asafili lapho kwa senta lesisiyo empembeni yakhe lesisiyo yabo kama ngoba nasenta kiyo bakutshela kahle ba kune gigi ora sekoba Tuan-tuan, baca mati, baca yang kau. Pasal yang jahat, apa yang jahat? Apa ya? Kau yang pasal yang betulah, lah. Siapa dia kau berlaku? Lah berlaku. Bukan siapa bebi, siapa kita apa? Siapa kata siapa dia kau berlaku? Lagi, ini nemu terus. Lagi cuma itu pun, betul cuma seperti. That great preacher. Lo tendo yako, mshwe lo kulo. Wewe Yesu lako baza, shwazi ni akulo. Ujesikanya we, akanya ngobani. Endaba. Bakone imsebenzi lemihle. Bese lapha badumisa. Bese sindakona masali kukhona akuthiwa anyembe yakho ngenxa yaKristu lahlele kuyiphele yotelo yakho ikhombise ukuthi bahamba bazalwane ekukhanyeni telo yakho ekukhanya telo yakho ishumayele emivele baze badumise uNkulunkulu ukuthi ukhona bakubona ngeke usilukutshela uqala uthi yena uthi bantu abakwazi wena akantshenga laba bathi kumabomba wena noma wena wena in the secret noma wena bantu baye ukuthi wena wendani manje if they can be given the platform ukuthi khulumana nabo batakutshela la ushayisiyeti kanbaya baya kubantu wena wendani Bible babona imisebenzi yenu bese bathumisa uNkulunkulu sesibheke. Mina ngathi kwaza ukuthi tento takho tenda uNkulunkulu athinyiswe yina. Community lokuyo, umsebenzi lokuyo, sikole lokuso, kuphikupi tento takho tenda abantu bamthumise uNkulunkulu na. Noma tenda abantu bathi okay lapho. Yimbe mkhona wa ongangabuthi sendele ukuthi sibadwa lisi babona ngoba tempetihle bazatela njani noma kubeka nje imisebenzi yemuntu enajani iyabona bathi ngoba bese platform yokutshela wena permit yokutshela wena ukuthi wendani bayabiza baba babiza bathela umlanze noma njani baplanze bayazi wena they know last time babuze ungathi ngisola bengithi masho
People they know. Babona umsebenzi wakhe umsebenzi. Hallelujah. Mina manje nangamnike bani ngiphila nabo bathi bangathina. Bonke bathi sibakhulume bangathi. Bangathi. Usithise mina bakwazi bakhulume bakumsebenzi. Kube nalabona bambone uMshumayeli. Ngiyabona. Babona ba? Ngeke uMshumayeli wakathabani. Lokho kodwa uMshumayeli. Ngeke ngiyakho. Ngeke ngithi ngiyakho. UMshumayeli omkhulu. Noma sasisema ngala ushaya ngale lonke ngala. Bafuna abantu uMshumayeli ngiyakho. Uthi so inzawo njengamayiva uthoka kwe-missionary yafenza wende missionary letho Shumaya hamba ngelimithi Shumaya missionary ingekhaya hamba ngilashi yena bonke yafenza yonke inzawo missionary iShumayela yena bonke ndabona kahle konke bathi maphendulo Makambiso. Nanti dia masih bisnis dia baca. Bahamba. Bafika selesai. Seperti dia yang berjaya. Ya, dia berjaya. Bafika dia. Ya, dia tu dia hidup sini. Bukan logo sebab. Orang nama kah. Lebih hamil aku. Itu Shumaya. Betul wajar. But sinesi amati Jesu. It's good. But la bada. But amati Jesu. See, usho batia missionary lecture. Ini missionary lecture. Di mana Jesu? But la bada itu. Dekasara. Bahasa missionary dia ada orang. Bahasa Jesu mati kah? Jesu pilar Jesu dan ubah saja. Yesus siapa di sini? Asal badoa, orang tu bila mereka pasti berubah. Batu ya Yesus luar. Wah, Shumaya lawan kita. Aku rumah bagaimana asam dong. Aku rumah Shumaya dong. Wah, betul kemudian bahan sendiri bahan, bahan buku, bahan dia buku, wah apa dia beda. Nama tinggal pasti nyew. Desanya doa, wajibnya doa karena dia boleh tentu jadi, Shumaya tentu, Shumaya, wale pula berbeza. Nama tinggal pasti nyew, ini. Kau sebenarnya nak kiam, kau nak kiam orang wasum sebenarnya kau tinggal fokus banget, sebenarnya kau lah, just berada. Abantu masingabana Jesu wananamza bathi siyamathi Jesu bekafunda kulesikole siyamathi Jesu simbonile sinela umshalo khona kulesikole lesi simbonile sinemake lelokishileni simbonile siyamathi lokho simbone kanamake ngakabe lokuhlala yimule labantu Jesu akhonji bane wakhe wena nasifika phambi kwakhe singabona Nasifika phambi kwakho sikosi saphilela saphinda senza njani saphinda haleluya nakufunza apostoli chapter 4 verse 13 swala kungafunzo lapho emajuda abona sibethi saphethe na Johana babathi kuthikathi bana lalela sibethi usinde sibethi it is a human spirit esikhona phakathi kwakhe ngeke usibambe isibethi ngamehlo ngesandla lithi uthi lo moya loqinile ngaphakathi kwakho wesabutho losibethi ungafika bese wena wendatifo without fear kujabule spirit ngaphakathi kwakho bangabona ukuthi kahle banga Jesu because
Simelo sajesu. Tinto jestebangito bekibonakala akazakafakazi nje ukuthi mina lena ukuthi bebe ngajesu ngoba angisho baba ukuthi smile ya Christ nje kodwa kuphela baba utsikatsi bana Jesu mina angathi bazalwane bathini nawe amen noma kulenza abahlala bathi ihlebe lematima la ungathi nizaba hamba kulo mzalwane nami yalapha teno tako kithi wena uyihlebe lenkulu yale emajapho la asekwenta bona kusala sengwenta yebo yofo yezemthi bathi ngawe noma mhlawumbe ngoba khulumele wena noma mhlawumbe nakhona umuntu abangathi ukuthi kule ndzawo le tizanzana zikaphele ilisomele enkulu la umuntu ovimba abantu abethu lababambelele la unamgudo mhlawumbe esontweni onke lamalanga watiwa ngaloko yimisebenzi yakho leyo sibindi esontweni satsho kufakaza sasiyafakaza esontweni ude sibindi kodwa tento yakho tibelike nesibindi sekuvimba abantu abethu ukhulume yonke into bavimbe nesibindi onaso letento yakho isiyenza lokho lithi-ke babona sibindi samphethwa johana baba they identified them with Christ. Negeni lomshumayeli. Wathi lomshumayeli laba bashisa. Kusho lomshumayeli, lo deni yakho. Wonke umuntu waba nomshumayeli omkhulu. Very powerful preaching. Asize ngakho ukuthi sibone umshumayeli uthini ngawabo. Siyenza ukuthi mbona siyakho nentayelo lesiyakwazi. Sibona umshumayeli uthini ngawe, umshumayeli lontento yakho. That is the powerful and great preacher. And what is fact? Woman Ishmael woman. Oh, what's that? What do I see? See, kuba ibala leminyeke basama many colors M17 kumlomunye umuntu M17 ukuthi M17 nje kan kumlomunye umuntu M17 a different person noma yakho nakuthi ufuna abantwana ukhathi ukuthi engenda ukhathi kulomunye in a bad way ngendlela leyi M17 mhlawumbe ngikhathi ukuthi M17 nakuyathiwa in a good way M17 they're a different person ephile nebantu in society they're a different person esontweni umlomunye mwesontweni mhlekayeli wapelotendisa njani kutetekisa ufika naye kolomnye ubaba akho sinahle Sibose namthi ngahleka lithi nami yahleka ngiyajabula kuhleka nanga kwathi somshumayeli Jesus ayisithi kuba nebali yes makolo simakresi ayisidevelop i-character yakhe kutabati kuthi lo laba nje kazibala Jesu beba nekhala yinye one no mkhanzaphi one emsebenzini kuja emsebenzini ngendeni yakho usebenza nebantu akhubana kwejanja but one character one kuphuphe bangani emakhaya sinzabathe emakhaya one ungabi nemakhala amaningi baphile abantu bangaphuba umbani bakwena kanti wathi kahle ukuthi umbani wena ushaya ukubamba lakhe uthathe yathi amen ngalesi sikhathi bazalwane uyakhona lokho ukuthi umshumayeli wakho namgwenya ingubo for a certain period of time
kodwa liyabona uMshumayeli ngaye lidle yonke indlela endini igama lakhe lonke lakhe ngemanga afisa uMshumayeli libhige igama lakhe libhige yonke indlela lakhe because bekamade uMshumayeli abanye batamkhonekti kuwo Penduta Shumayo. When the moment of Shumayo, your action, your deeds, your works, Shumayo. That's how it's happening. No money, but never walking to the house, but what we are there. What's just funny in our Kudoma? Niyapati ngitithelo la kuma ngitithelo la basolo khuluma ngitelo nana kakhuluma ngelight sindikukhanya belimbe bekakhuluma ngitelo ngoba ukukhanya belimbe wakhanya ukhanya temo nakathi ngikukhanya belimbe nana nakathi niyapati ngitithelo yabo ngitithelo dento yabana jerusalem Niyapati ngitithelo kuthi tithelo takushumayelani ngabo likhona noma kusikhona bukadelo yakhe tithelo weniyakufana kwathelo watenda uNkulunkulu tithelo balekubona leketekeshi abithi dawo lo masala wathuthenga ngale masala kude okay magoza ubona apha ubona ngitithelo Zathi yabona ukuthi kumele uthatha lo wakuthatha ubona ngitithelo uthi Jesu ndabani nawo ngitithelo dabani yabo nabathi ikhona into kwaza leya iphakamisa ibekesesibili khona into Paulo lapha tithelo para Paulo Lesnatendera Tendo umzalwane Niyakaba Kupasa kumele zilimetuchi Akeni wakese Kasani samse kwa nesnani Simple Galatians 5 Galatians 5 verse 19 to 21 Lokubukwe listen Nalokubukwe umhlaba Labafundza lakendabona bazalwane kumye kwabo asinakendabona umhlaba nemazulu ajabule bakulandzele ngisho kakho bafika ngisho koyake Jesu bazalwane bengakho babalekela abantu bami libhayibheli lifika nathi yamonyuka uyesane akwesikusize sendejitu abantu ukukhonza ukusikhosi sekwenze bebhekana nabakusendlini utawubona bangaphandle sekwenze but what's la nokushumayela kuyeje tendo takhe tendo takhe futhi like ngiyakuzwa phela imisebenzi yenyama isebalele mulela nikaleke umsebenzi yale okay Funa kusibaze. Stala na yilo. Yes. Okay. Stala. Bukwa. Mfuna kusila kwa kanisa na. Kullo kwa sana ukuthi nawe mtiwa umbuso womnyama. Uyajabula, ucelebrate, ushayishana. Uthi ujalo akhuleke njalo nakubonakala lo. Kuza. Nebuki. Stala. Phela imisebenzi yenyama isebalele mulela bugwala angithi ayibugwala akubesembe nesikhuluma nanga akubesembe njani ingasinyafiki bugwala ukhona sembe abantu ngeke ngizokhuluma ngebasa nebuphili abo kusuku adathi phi into zashathile mafato shathile esiyaminyoka igalati awukho ya kubeka nebungcola akwesho
nemanyala Bible yagcizelela selokungcola emanyala nekuconductive neconduct nekutsakatsa lokudela kulesebe tsaka nebutsa Asomnyaka asibanzi nalabanye basijazi sabe sengathi nakaphambana kubekani nakafetela kubekani bese basititsa lokufika stage kunebantu bengibana ditata lale lokutsa lokubonga akusibo basesikweni sekwasa umshuma lwabana akushela athi yafakaza nyakufa uyaphila ushumi yakufa wena bonke yakufa esompina labo kodwa wena unemoya kaBhayibheli yakufani nawo break that spirit conquer that spirit pray for that spirit the spirit of enmity pray for it break it don't fast for it kodwa nebutsa baqedile bazalwane mabandla njengoba nje naNkulunkulu akasibusisi because kokile into nje sikhombona nokwenza nje ukokile basemini ngenyanyeka nakhona abantu futhi abakhona babakile futhi bazalwane uyaqoqwesino yini uyaqoqwa yini benziwa iqiniso what iqiniso you are good at doing the opposite and evil. Because you know this thing, you are good. I'm going to say about what you said. Now we have to open it up with Kanacha. Can't learn to fail. Doctor in my soup that child. Name Makacha. The killings was that he was around. The sentence still west within the wood. If not funny, if some Janin, if we did Makula Makima. What's it called? The more never interdependent, Nifana, Mr. Together, Mekani, Nibe Mundeni, Yambaba, Kiss, the guy who knows the call. Listen to the son. Deserving young. Umuso, Unyama, never knows what's in Zen, Basaran, but Palma Patawana, but Peter, but much more than Peter Chow, better now. Better. Oh. Nenga. I'm sorry, why? Aku nak dia kusol. Aku nak kubilo. Aku nak tahu isap ada sopir. Kau amcer. Indah. Indah betul kata Islam sini. Sila Amerika. Ni kesikis, ni apa? Kemudian sih, anda sendiri. Best of breath. Best of breath. Oh, apa itu? Best of breath. Best. Oh, best. Siapa dia? Itu gimana pula? Enggak, ya putela sana na kutoka sana na wakati kumelanga. Enggak. Nakati hapo kwa sana na baba jaga. Foto basi. nemona Aufunda mephumelele. Aufunda mathomsebe. Noma ngakukhola ekwatshela ngibani. Banyela kwatshela ukhona umsebenzi kodwa ngeke ukwatshela. Unemona. You are jealous. Unemona. Bazalwane. Ebantimona. Celebrate. Ayajabula. Uthi bayeka bekhala esogweni la. Ngoba ngalabuyi ngalo. Labanye mona ba. Udah mengangkat besok gue mendapat pada fase kembali kami. Ingkan bahasa ingkan. Foto.
Ekuyokuhlalela ngiyakubona, ihlalele ntathelele. Ngiyafunda lokho enkuthuma. Amfushaya kwanise khona. Ngiyakubanga. Banga ngiyakwazi. Banga. Dimpu lethi basa letenda lokuthi lo mshumayelo asimangale lula awulahla hlala benekhaya lapha kuwe lo mshumayelo ubethe njalo. Uthi wena umhlaba uthini na unjewe. Ushumayela uyesondela bashumayela lo etenta ngoba letinto leti khona kumuntu imenda eletito etimboleti ungathanda ukuthi uyihlamba umzala kose utimboleti nekwehlukana ejabula besathana masekugcine kwako isihlukana namaqembu siyasondana siyahrebana senta bonke sisehlukene asevanye sekunjani emadimoni ayajabula yaselebrate bazalwane bavumile kungamlaleli umshumayelo ufuna kakhuluma nabo lo dendo yakho emabandla abhidlitwe bazalwane dendo bazalwane abhidlitwe bababa bakhona abantu bamela etwaleni namhla basakhona balinya babazalwane dendo yabo sokweleza ekuhlubuka Nehawukela. eish Nkosi yami tena malo Nekudzakwa. ufunzeka kanjalo sathanda bazalwane manje ukayonazwa kathi nje akaphambi kunasathiwa singoma yonazwa khona umuntu nasathiwa Soda satani. Maria senyamela abantu bethu satani. Umena nathi sitwala. What do you benefit from it? Do you consider yourself clever or wise when that's what? Of course. Nebuthi. Great. Uhamba kwabasihle. Nlosihle baba nimona unakudinga lethi bazalwane. Leo khanza ukuthi noma akhuluma nathi umshumayeli sibambele ukuthi ngoba wayi imnanzi enyameni inyama ikwenda ukuthi bonke uthi uzimalama mina ngiyatshela ngiyashalana mina ngithi wanje ujabuleke inyama bamoya abathi mama awusiko lo uyona dawo yathi awusogwele konke kukulele baba akushele Yokushumayelo kulukura basenze umsakala senze kepha masingajabula uma angene ngapha kepha masingajabula bafuna uma ngabe abona kahle isibali esi-19 iyo 19 ngisibuya phela 22 23 Kodwa tithelo tamoya mlethe. Luthando nekujabula. Nekuthula, nekubeketela, nekubeke, nekulunga, nekwethembeka, nekutfobeka, nekutibamba. Kude umthetho lophambene nalendima. Lo mshumayeli lo dendo yakho. Namabe ngukade ndabale. Vela. Uvela umfana wakho. Shaka ngekembe likhulu umshumayeli. Nakabona umvela wakho umshumayeli amen umhlaba ubone ndawo uthi unje kuwe kodwa manje uyakusuka umshumayeli usuku phela akusuka umshumayeli kuwe akusuka because the product akakula bona ngakuthola haleluya lizike bazalwane liba latsatse abantu laba attractive abantu laba thosa abantu ngenxa yemisebenzi yabo bebeyiyeka to one another ngenxa yemisebenzi yabo bebekwenza kulungile kumuntu nyalo babayana ukubhida bakhe ngena abantwana usonda khona wangena abantwana usonda khona the shy back kodwa laba attractive
babona nomshumayelo lobalandela emuva bazalwane kunomnyaka nomunye bashumaya ngaleyo ndlela ejekaleyo lena libandla laNkulunkulu basunjalo wakhetha abantu abadlele. Amen. uNkulunkulu akasente bazalwane asentele nje lowo msana wonathi sifike lapho khona bazalwane singabi bantu abanemanga ababelisayo bahle ngoba ukutentisa nemanga ebadlela awunanzawo emehlweni kaNkulunkulu. Enwabe ndlela ifunge enwabe ndlela ihlulela lena wathi ibandla selishe ayihambele kunamanje kwayo kwabakhona labantu bathatha amachance bo-Ananias Afrika ngadlalwa bakungadlalwa moyindlela nyakata moyindlela elakile badlela bavumelana ekhaya baqale bamisa amount lethi siyonikela kana imali nayo amathi bani waqala ukuthi asiyafuna inenga kule mali asenjalo bavumelana ayiphumela imali enkulu kanti msibabo usibeleka bafika lena athi kanjani noma bafika bahlabela amorasi bafika kanjani ngoba kunendlela abazalwane sekutiba nomshumayelo lopowerful nakakhulu ubenzele lapho nje umanage mase uyabona nje aliba nje njengana la simba yabona nawe lasimba mhlawumbe ngoba lekafakalithi nje uyabona nje ndakela le yabo nana ke bathamba nje indlela abantu bamoya pretenders God moyindwelela ukhona yasebenza. Hallelujah. That's why ibuswe badla lekhona umva moyindwele na imvulekele ukuthi aliyakade aphenge alungise akhonzise inhlitilo nakubeka umnikelo lapha bathi injena imali lapha emake wena mama ile mali leqhubule sidabukela ngayo kanjalo haleluya haleluya Peter ngoyakhuluma mfetho bashaya phansi ngokhuluma banga bashaya phansi ngokhuluma wathi kusizwa ngabantu bakhetha izinto zakhona kahle ngoba ikhola baba bethu uthengisizwa nina majali nathi kusinamsana nabantu baba alisho babili kanjalo ngiyakuwela wathi nisizomncobela ukufika late lo bafika mali emuva baba kasekuphasa mhlaba yabo ungafika late semgwathi umusala kafisa mbele azangwathi kuphela umvako awafisa mbele wathi wefika semgwathini wakela khona nyaka naso fuleke sembe nakufika babe naye kuthiwa ingaba ile mali ibabele wafika mabe maka okay ingaba mali wasasa beshota nathi nyawa shaka paswa bambi kusikhathi pretender lekudlala nalo kwabazalwane libandla laNkulunkulu la belibonakala diwa linene isitema authority ngoba linale diwa nalo senza abantu baseGalatia ba kunobrasi sibefruitful elibambu ngetelute uma sifuna abadala ukuthi sikhoze a shift emhlabeni and sibele siphethe isihle and lelibhameli siphile silele siliphile lelibhameli kuzothi emhlabeni bakasitaka bemukele Jesu bakhole bahambe kanye nawe bayisibili ba ngoba wena wavumela ukuthi kuhambeni lelodaba bayi nomshumayelo umlalele nolotendo takho Ngisike bazala lelotendo tabela umhlaba uvuleke mehlo akho ubone Jesu sukuma wena uwele bani lelodaba wherever man nakabe sekhambe kababi nakutshela ukuthi
Nangabe sikabeka base baningi ukuthi ababulala endodana. Wathi bakutshela rise up. Qala phansi. Batawukholisa uNkulunkulu. Batakulandzela kwaBashumayeli. Batawushiyela nomshumayeli omkhulu. Dophila nawo. Inkosi tusisi. Yaphela kwamso demali. So why the cost? The people look for these two things. It's about now things that I was asking who so they take to put my own. I'm not going to landscape and about when because they know when they show my last week his speech, the people that Kuruma, the people that when Jesus was when they go, but once the actions are beside Kuruma. Bese baletha izwini simtholile ngoba ukhuluma lokuya bhekele bese wenda lokubhekele but it's in the Bible ukuthola to the point base bafuna ukufabricate le manje bese siyakhakela ukuthi hayi ube sesowenda lo bathanda kakwethu because the Bible so when izalo ukuthi la actions zethu bazalwane asende people le abantu bathumise ngoku ungathi sesithi siyakholwa sibula ushilo mangephila ukuthi sake sebe inkozo ngalesini kokutanga baba tendisi ukuthi nawe wena imvo longa lengasiyo lefanele ukuthi uyeni noma lo wekhulumile uhlazisa lebandla lokhona kulo nawe ngaphandle nje abantu bakubona ukuthi ukhona la Christian Bible Church sithi Jesu uyaphila inkosi la epilweni tuyabusa bese ngaphandle senza lokho lokho uselokulo musha kuhlazisa lesono nafika kuhlazisa lesono kuhlazisa nalokho unkulunkulu lesiphondayo ngelapho ukufundisa ukuthi bathi bebaya kahleke ensizisweni ngoba bayabona abantu bathi bayakona labantu
kodwa into labadelako thihambela labakhuluma inkosi nomsayisisize siyabonga umthandazo wethu ukuthi singahambi abantu abakanjalo nathi labanye kulemisa sikhulume lokunye bese sesena nokuhlukile ngoba lokho kuyawenda ukuthi silahlwe thine lokubuhlungu ukuthi bese sesela nalabanye abantu nabo balahle sebathatha ikholwa ayikho inkosi nomsayisisize siyabonga wazisebonga inkosi nalokuthi nje sibuyele kwindzaba lethu lesingaphethe khamba lapha entulu ngemsindo lomkhulu kanye nabo lasilahleka khona emhlabeni nasekhulumeni kwethu sesiyapha emsindweni sibile ngenyawo kanye siyalahleka lapha empilweni amen sifike baphisele into bazalwane lenkonzo sitawuthandaza sithandaza sonke bazalwane lona luyathandaza ukuthi usela nje uNkulunkulu nangabe usahamba kahle usebambile ekhulumeni nasentelweni thandaza ukuthi inkosi kuside ucubeke nayo kanjalo nangabe besiphazamisekile useselithuba lokusenathi inkosi ekhulumile ekhansisini wethu ulithuba lokuthi senze kangcono kulokhu besibhekene nakho sasicedzile ukuthandaza bese sisilolwazi ngaso uyathandaza uvala nenkonzo inkonzo ikhona umuntu ofuna ukubika abana bayinkonzo awuye sisilolwazi sawutabela ngenyanga masana nesisi bese siyathandaza sonke sibukele indaba ngokubusi ithusele ukuthi inkosi siside sente ngale lesikhuluma ngayo bese nasesicela ukuthandaza intabuda lesisulazi ukufuna netimali bese siyathandaza asivakile lenkonzo otherwise thina sihlangana nalesimo bazana inkonzo yokuthandaza past 5 bese Sunday school Sunday past 10 bese inkonzo yemenservice yena 11 amen.